محمد يا رب بلغه الوسيلة صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن سلالا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب أنت هادي ووفقني للهدى وتوهر للفؤاد وجل عنه الصلاة رب أنت الهادي ووفقني للهدى وتوهر للفؤاد وجل عنه
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wailu jadi wilujeng tepang sarang grup Hadrah An-Nabati palihan pentas di Pondok Pesantren Nurul Ulum Al-Qur'ani wilujeng tepang seja simkuring panganten kadieu nu kahiji seja silaturahmi ka hadirin kaum muslimin wal muslimat sadayana nu nampak hadir khususna di ieu tempat panginten Kampung Datar Pasir eta pasir ampun datar pasir laja muncang ya cek mana mah laja cenah lain hapunten panginten teh pasir muncang tengeng nanya menang ngangaranan sesepuh pangintennya itu teh pada zaman dahulu pasir aya muncang beren pasir teh hanap muncang teh buah jadi kitu pokona mah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wilujeng tepang sarang marurang kali santri panginten ti Pondok Pesantren Nurul Ulum Al-Qur'ani anu sakitu karasepna panginten pangkasepna dibandingkeun jeung ibu-ibu mah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sate acana panginten lumangsungna acara sapertos biasa urang buyur wae ieu tempat ku awasan-awasan shalawat. Masih siap shalawatan ibu? Mana suara ibuna ya teh ibu? Oi gitu. Ibu. Meni kasar orang dia mah kuat kulan atau gitu ibu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supados langkung-langkung berkah panginten tempat ieu berkahna sholawat mudah-mudahan kapeceretan kasadayana jamaah kaum muslimin wal muslimat khususna ka kedua mempelai anu nampe ancruk kana rumah tangga ngaheuleup dayeuh numpak nagara ngaheup dayeuh ngolah sagara pangintennya dina ngancrugna ieu rumah tangga teh mudah-mudahan sing dimuhi ku rahmat sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi Muhammadin sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Oh
عليه الله عليه يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى في الغرب يمشي يا للصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى padang bulan padang koyorino bulan se awe padang bulan koyorino bulan se awe
sore kene tak ceritane kanggo sebo mangko sore jaman kapuk kore jaman bentutan esok-esok gero ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer bentu wong edan kurang puas gero ramalan wong ora waras kade takonan kan ditakon guyu-guyu cakakaan jebul kang takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada billahi sallallahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada billahi salatan daimatan ila Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Panginten beberapa shalawat parantos dilantunkeun. Mudah-mudahan urang sadayana keberkahan ku awasan-awasan shalawat. Margi sok sanaos urang ayeuna teh terang kana awasan shalawatna, ayat shalawatna, makna shalawatna. Tapi orang sejak ngupingkeun sejak tadim sejak mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin orang sadayana bakal kaberkahan. Mudah-mudahan orang saya nangingkeun pertolongan pangpayunan ke dieu mi zawali sabamin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan shalawat sing karawas di alam dunia keneh parat natrat ka engke dieu mil akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan panginten keberkahan awasan shalawat kamurang kali anu namanya di istrenan di sepitan di surat di soret di tek ditampol meureun pirakunya ditampol di sunat mudah-mudahan keberkahan awasan shalawat panginten eta lukana si utuna panginten sing engal disehatkeun sabihara sabihari deui panginten terus Oke, atuh pamudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh tur soleh murang kalih anu soleh panginten turut tumut kaajaran agamana katut nagarana turut tumut kanu jadi orang tuana henteu ngusingkeun henteu ngasalkeun tapi menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah grup hadrah di nyarengan sadayana dugi ka tabu salapan atau napi setengah salapan kumaha ningali sikon dan kondisi sikon dan situasi lain polisi itu nanti ayeuna tos tabu sabaraha panginten setengah salapan langkung panginten karena dua salawatan deui atau napi sasalawat deui pangintennya masih siap salawatan sallu ala nabi Muhammadin. Ayo ngopingkan ibu-ibu sallu ala nabi Muhammadin. Hulang kudu ngajawab kumaha janten kieu lamun ayeuna nyebatkeun sallu ala nabi Muhammadin jawab ibu sallu alaihi sallallahu alaihi siap bu naon cenah can sok ditesnya ku aya sallu ala nabi Muhammadin. Oh benar kompak guys ya segitu mudah-mudahan berkah sadayana. Ayo orang lanjutkan nih karena salawat salajengna sallu ala nabi Muhammadin. Asyraqal badru alaiha thaniyatil wada syukur alaina ma jalilahi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadatabi antal murtaja ya ummati
حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يا أمتنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا البرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين كتاب البرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين كتاب البرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين سبحان يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يا أمتنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا الأطيار تشرو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمده روحة الأطيار تشرو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمده روحة الأطيار تشرو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمده روحة الأطيار تشرو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمده الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya
Sallu ala Nabi Muhammadin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aduh, goyangannya menggoda iman hadirin. Bikin aku terpesona. Allahu Akbar. Aduh, mohon diamankan ya, menggoda iman goyangannya. Astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu kangge ngarencangan hadirin ke sadayana jamaah panginten aya waktu 10 menitan deui. Insyaallah baris didugikan salawat anu pamungkas anu terakhir dina ieu sateacan acara dikawitan. Kualna eta panginten urang guyur terus-terusan ieu tempat ku awasan-awasan salawat malah mandar panyawat anu nuju nimpah ka urang sadayana nyaeta Covid da. Mudah-mudahan berkahna salawat bubah berkahna salawatan, berkahna pangawasan, berkahna doa ti hadirin sadayana jamaah. Mudah-mudahan panyawat anu nuju ngagoncang alam dunia ia dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong tengana waktos panginten urang lanjut kana salawat anu terakhir dina sesi kahiji panginten. Masih siap salawatan? Sallu ala Nabi Muhammadin. Habibi ya Muhammad ya Sadiqun bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Tabibi minal farni
somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi innal fadl somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi innal fadl somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya ya sadiqal maqali ya maqamil ali ya sadiqal maqali ya maqamil ali ya man habahu rabbi bitayyibil afali ya man habahu rabbi bitayyibil afali ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi minal fadli somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi minal fadli somadi ya man sarida layla sahiban jibrila ya man sarida layla sahiban jibrila bil masjidil aqsa bil laylati bil masjidil aqsa bil laylati habibi ya Muhammad sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi min fadli somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi min fadli somadi ya man sarayna layla sahiban jibrila ya man sarayna layla sahiban jibrila bil masjidil aqsa fi tilka laylati bil masjidil aqsa fi tilka laylati habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi minal fadli somadi habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya muayyad ya tabibi minal fadli somadi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah panginten tarantos nunjuk ningang waktu ningang mangsa panginten bernunjuk waktu ningang nunjuk waktu ningang mangsa panginten waktosna parantos rengse kangge nyarengan para hadirin sadayana panginten sakitu panginten anu kapihatur hampura anu kateda bilih aya cariosan anu matak nyeletuk kana tuur ngabentar kana tarang nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna panginten insyaallah mungkin dina selang-seling mubalik panginten insyaallah grup hadrah bade nyarengan deui sakitu anu kapihatur hud masopawada makadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.